Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Arngut kinong kersyan barat ba ajung uba Preston Tensong ke badai na pan usla kilamino na kaseng NPP banyakun election persya yau. Kini ki arngut kinong kersyan barat ba abalami kidai uba Moni Chabong ubadai utrai jong ka kot khubor uropang ublek sya kaseng UDP kadba u Anthony Kongwang ubadai unong rai ba paunam gajela unyakun ya kani ke election na po ka pen usla constituency. Nakalyang jung uba Preston Tensong kam khloit kam shiet Henry ka jingin o kam jung uba Anthony Kongwang naka National People Party pen usla kadai nakadaw shimet layatu uba Preston Tensong haba ay jingkren bat kilat patay kubor. Ula ong shushu ru ba ka jingmi jung uba Anthony Kongwang tip bat umpana ay Henry uyo bat dayru nakadaw shimet u ay tang kakit bokir yang yo uba Anthony Kongwang. Henry uba Preston Tensong uletu uba haka election ka judon kajingyami irong. Ngam don jing pelai kini, don ki leaders ki bami, don ki leaders ki bum. Jadi katangan om dulu toh ngasoi buat menjadi. Dia kata orang ngamla penung. Karena kita kesensian pai ba, ka demokrasi bila banleng kata. So I wish him all the best. Ni sebab ini orang penuh epi. Yan. Iba Anthony orang penuh epi sebab ini nak. IM naman ngapi kundu, maklum dulu yang ilayo apa blok ya kan, resolution itu. Naba im ai daw kundu kalau mereka daw si mereka cuma. Ini sini bawa mana cukup budaya yang ni kesan epi. Tapi sebab Anthony, justru bagi tandon dia kita mi Anthony, tandon dia bersami. Oh kata tandon baik. Di depan mi iba ngau pi baru lu pi babon, iba mi lu pi babon. Dengan try kata kelasnya. Dia saya buat ibu tiket, mai tiket senang kerja kat kendai. Ikun ya KMC, aja kat Saudi aja kat kendai. Yo idom Dik kata tengah melaka no, namar bangin baik isu benefret ni kata. Kata buat dan reyo ibru yo idon jimon kata tengah mengapit. Tambah kalau kata im ai daw kita mau pi ubat ni kata jemu wong baik tadi kata sikit. tinggi namar bahak ini ki hakaman ki election ni iba Anthony Dayu Norway. Bukan siap bahan. Last election ni saya iba. Kalau kita nak kenjap yo ka Norway lo mino. Ka bi ya ka combination yang nginong ong kata. Balik ka peta. Ubarum ru ong pi habarum ka kata ai. Habu bami ru ka kata ai. Nang belum kasyong pada kejingnak. Joki kan nanti kandidat kumno ban rekap. Nang ba ladami 10%. Debat room pada 10%. They hantar pengomong ikat sami ke sini. Nomor mentah bah kita buat publish minister. Jalong lu vice president national TV. Dia kata pak Alvin nomor dia cek kiwai kata sebelum sifat kita bon di bami kanton kejek Ya kata pi ya kamu politik dengan namanya tu. Oh betul. Lain nak lebih kuat bentuk politik sama dengan I training gitu.